I'm here now since 3 years, and it's a real pleasure that I got to know the diversity and complexity of Kurdish music and the musicians which are representing all the different styles of Kurdish music. I really love Kurdish music, and I'm always happy when we can bring people together, giving a platform, and just hope that people enjoy the concert. But we are supporting, of course, every single musician which is here. So every single musician also from Rojava which is here is a part of the musical scene which we are supporting. كۆنسێرتە گوتەیە دۆستکردی دڵگەلوانە بین گروپێکیش ئەڵمانیا اینای و ئەم هەندێک موزیکژەنێ جێگرتین الکوردستانێ و هەریشمە بەژێرێکی جدایە ئەو موزیکژەنێ الڤێرێ مە مێکسەکۆ گیری هەندێک سترانێت هەواڵێت مای ئەو گروپێش ئەڵمانیاتی و هەندێک سترانێت مەیەت کوردی بزۆرۆڤێ سوورانی و ئەف کۆنسێرتە مەیە هەیل دهۆکی ژیکە ئەبروگەل هەولێریە بوو مەگەلێکۆ باش و خۆشەک و ئەف کۆنسێرتە مە دێهێدەگرن و گەلڤۆ برۆدەرێت مە چونکو وە کلتورێکی فەرقی هەیە و مە کلتورێکی فەرقی هەیە ئەمی تاتین وە هەردوو کلتورە میکسکەینە گەلێک و گەلێک دا تشتێکی نیب داهێنی. Today we are playing here in Erbil, first time, of course, and it's a really great experience to play with Kurdish musicians. In the last 2 days we practiced a lot, playing songs from us together, playing songs from there together.